Ngatho cia mwanya mwiroreri ni kunyitanira na ithuĩ tũgĩgũtarĩria marĩa marathii na mbere kwĩgarũra mĩena itiganĩte ya bũrũri kuria muthenya wa ũmũthĩ tũrakũrehera umemerekia wa mwanya umemerekia wa ĩmwe kwa ĩmwe tukirora kuria ithurano nini iratabanio gũkũ bũrũri-inĩ mĩena itiganĩte. Ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ ithaa rĩa kũrehera mohoro marĩa marathii na mbere kũhanĩka. Niĩ njĩtagwo Kate Muthoni na tũkwanjĩrĩria na kũmũrĩka kuria mwena wa Mbeere North kana Mbeere ya rũgongo kuria mwandĩki witũ wa mohoro Mwangi wa Maina akoretwo ahũrĩte kambe kiumia gĩkĩ gĩothe nĩguo agĩkorwo agĩtũtarĩria ũrĩa mĩhang'o ĩyo ĩrathiĩ na mbere ya kũharĩrĩria o hamwe na mũthenya wa ũmũthĩ ya ithurano cia mũmbunge wa kũu. Mwangi agĩkorwo no ũranyita na njĩra ĩgwete tũtarĩria ũrĩa mĩhang'o ĩno ya ithurano ĩrathiĩ na mbere kuma ceceni itiganĩte hingũrwo mathaa ma kĩroko na makĩria kuona atĩ kũu nĩ twagĩkorwo tũkĩigua nĩ gũkumĩrĩte nditimũrano nini. Tũtarĩrie nĩkĩ gĩkorirwo gĩgĩthiĩ na mbere. Ngatho cia mwanya Kate Muthoni ndirakwamũkĩra na njĩra ĩgwete na ndagĩka ĩno ndĩ gĩceceni-inĩ kĩa ũikia wa kura gĩa Siakago Social Hall kana horo ya mũingĩ na gũkũ nĩ wodi-inĩ ya Ndawa na kũrĩa mathaa-inĩ ma thaa ithano tuonire nditimũrano ĩkĩyumĩria gatagatĩ wa mũtongoria wa kĩama kĩa DP Justin Muturi na maabithaa matiganĩte hamwe na ambunge na MCAs kuma kĩama kĩa UDA magĩkararania igũrũ rĩa MCA wa Shinga kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ gũka gũkũ gĩceceni-inĩ gĩkĩ atarĩ na marũa na ekĩrĩte marangi ma kĩama kĩa UDA. Nĩ nditimũrano ĩthire ndagĩka cigana ũna na yamba kũrũgamia mĩhang'o ya ũikia wa kura no nĩ cokire kũhorerio nĩ maabithaa a borithi hamwe na commission ũmwe wa IEBC wĩtagwo Professor Francis Aduol ũrĩa ũkoretwo ũkĩrũgamĩrĩra mĩhang'o ya gĩthurano gũkũ Mbeere ya rũgongo. Na thutha ũcio Kate, thutha wa nditimũrano ũyũ nĩ tuohire thabarĩ twathiĩ gĩceceni-inĩ kĩngĩ kĩa ũikia wa kura gĩtagwo Gĩtimbũrĩ na kũrĩa nĩ wodi-inĩ ya Ndawa kũrĩa ũrĩa ũrarĩ mũmbunge wa gũkũ Mbeere ya rũgongo Joyfrey Kĩrĩngarũkũ agĩire na mweke wake wa gũikia kura na gũikĩria mũhũranĩri ũrĩa akoretwo agĩkĩra kambĩini gũkũ na nĩ tũgeire na ihinda rĩa kũria Joyfrey Kĩrĩngarũkũ hihi nĩ maũndũ marĩkũ marĩa aratanya atĩ mũndũ ũrĩa ũkũmũrigitha tha nĩ egũkorwo agĩkinyanĩria na nĩ atarĩria maũndũ matiganĩte, aria maũndũ ma barabara, aria maũndũ ma thitima, aria maũndũ ma gĩthomo, auga atĩ kĩngĩkorwo gĩgĩkeno gĩake kuona atĩ mũndũ ũrĩa ũgũcagũrwo gatagatĩ wa andũ aya kenda nĩ ekũhota gũtwarithia gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mbeere na mbere na nĩ atwĩrĩire atĩ we ndarĩ na thĩna na mũndũ o wothe na thengia ya ũrĩa moimĩrĩra mekuma nĩ ekũhota kũrutithania wĩra na mũndũ o wothe. Kate Muthoni nĩ tuonire mũhũranĩri wa gĩturwa gĩkĩ na kĩama kĩa DP Newton Karish agĩikĩria kura yake kũrĩa mwena wa Karambarĩ na tuona mũhũranĩri na gĩturwa na kĩama gĩa CCK kĩrĩa kĩa Moses Kuria Duncan Ireribwe nake agĩikia kura yake na koguo maũndũ nĩ marathiĩ wega, mĩhang'o no ĩraterevwo wega na tũgĩcoka gũkũ gĩceceni-inĩ gĩkĩ gĩa Siakago Social Hall ndiramenyithio nĩ maabithaa a IEBC atĩ andũ arĩa kana aikia a kura arĩa marĩkĩtie gũikia kura ndagĩka ĩno nĩ gĩcunjĩ kĩa 43 kuga atĩ na tũkwĩrĩtwo gĩceceni-inĩ gĩkĩ kĩna aikia a kura 1698 koguo nĩ ta kuga akorwo nĩ aikia a kura gĩcunjĩ kĩa 43 arĩa tu maikĩtie kura nĩ kuga acio nĩ ta andũ 730 na koguo aikari a Mbeere ya rũgongo harĩa hothe marĩ nĩ marorio mathiĩ na mbere na kwĩyumĩria nĩguo gũtigĩrĩra mĩhang'o ya gĩthurano nĩ irathiĩ ũrĩa kwagĩrĩire. Na ihinda rĩrĩ Kate harĩa ndũgamĩte ndĩrona o mũyuthi ũmwe nĩ hĩndĩ akinya, nĩ hĩndĩ rĩtwa rĩake rĩracekwo harĩa macini-inĩ ya KMSKIT nĩguo aheo mweke wa gũikia kura na nĩ tuonete andũ ethĩ nĩ mareyumĩria thũ nĩ maregucia hanini no rĩrĩa tũkwaranĩiria no nĩ maroria ayuthi arĩa me mĩciĩ-inĩ metĩkĩre kumĩra nĩguo manyite itemi. He mũyuthi twaririe nake ũgwĩtagwo Kagendo na Kagendo nĩ oririe ayuthi a gũkũ Mbeere ya rũgongo matiga kuga kũrĩ na wathani mũru bũrũri-inĩ ĩndĩ marĩ na kura na cie mĩciĩ. Kagendo akoria ayuthi wenzake metĩkĩre kumĩra nĩguo manyite itemi gwĩcagũrĩra mũmbunge ũrĩa marenda atuĩke kana atwarithie gĩcigo kĩao kĩa ũmbunge na mbere. Na Kate Muthoni ihinda-inĩ rĩrĩ ndĩna mwandĩki kana mũruna witũ wa mohoro kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩ okire onake kũnyitĩrĩra mwaro Bwana Boniface Thuku. Karibu mũno mũthĩ nĩ ndĩrakũnyita ũgeni gũkũ Mbeere ya rũgongo na nĩ ndĩramenya onawe nĩ ũthiĩte ceceni-inĩ itiganĩte cia ũikia wa kura, hihi no ũtwĩre nĩ kũthiĩte na nĩkĩ wĩyoneire na ũrĩa mĩhang'o ĩno ĩratwarithio na mbere Boni? Ngatho mũndũ na kwa Maina kũringana na ũrĩa twathiĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twathiĩ matũra ma Mũconoke
toka tuikurukite uguo nginya guku mwena wa Ciakago na uria tuona ni namba nene ya andu matikoretwo makiyumiria tondu rona mundu aroka agaikia kura thutha ndagika 2 kana ndagika 1 akorwo arikiirio ni kuonania namba nene ya andu matire maretikira kumira na toria kuma na githagathago muthenya mathaini ma kiroko gukinyeria riu maundu ni macokete magastabilize kana magathie nomo ni riu kiria tuko tugeka kana kwirorera makiria ni uria ahuria kura kana ikia kura magokorwo magithie na mbere. Hi Boni Wathuku no utaririe mwiroreri wa Inooro TV kura ciarikia guikio gitiri ho thaa 11 ni mihango eriku ikurumirira kuria giceceni-ini kinene gia gutarira kura thukuru-ini wa airetu wa Ciakago. Kura ciarikia guikio na Pius Mahinge station ciothe kura kwambiriria gutarwo imwe kwa imwe kuma hau ni niguo magoko makiihuria form ya kura yarikia gutangathwo ahuraniri othe igekirwo ikahingurwo yothe uguo ikonanio kwi muingi maga confirm kana kura yo ni uhoro wa ma macoka riu marikia niguo magwikira form-ini iria maihurie na marikia gwikira kirore thutha wa gwikira kirore riu niguo gucoka riu ihurwo mbica igatumwo kwa IBC kuringana uria mitaratara yao makoretwo makiiga koguo ni kuonania ati marikia uguo kura ciothe na getha riu agents ciothe makoma magikira kirore nigetha kuga ati ni metikirania na maumirira maria. Boni ndiramenyithio form iyo ni form 35 kwina 35A 35B na 35C na area 35C ndiraigua niyo ikanirira muhotani na nengerwo certificate hi no utaririe mwiroreri wa Inooro TV cigie form 35 ino A B na C iraruta wira uriku mihango-ini ino ya githurano. Form cia mbere ciothe igukoro cia kuonania maumirira kuma giceceni-ini kienyewe tondu ungiririkana nginya wa kuringana uria watho wa Supreme Court waugire kana itua ria Supreme Court maumirira ma polling station ni mo mwisho koguo ri form iria yarikia gwikirwo nigetha riu macoke mathi form-ini ya keri form ya gatatu riu ni gucoka itumwo kuria Ciakago yarikia gutumwo riu niguo ikorwo riu niyo mwisho maumirira-ini mothe riu maria makorwo magitangathwo iyo riu niyo ikorwo igitiriha maundu mothe. Ni ngatho muruna Boni Wathuku kuma kuria kaunti itu ya Kirinyaga marigainie na kaunti ino ya Embu na niokite onake kunyitirira mwaro gutigirira ati eroreri a Inooro TV haria hothe mari ni makinyirwo ni umemerekia uyu Kate Muthoni koguo ithu tuguthie na mbere na guthurima uria mihango irathie na mbere na gukinyanirio gutigirira ati mwiroreri wa Inooro TV haria hothe ari bururi-ini witu wa Kenya ndanatigirirwo ni maundu maria marathie na mbere guku mbere ya rugongo. Kate Muthoni njitikiria tuhanyuke kuria kaunti-ini ya Narok kuria kuri na githurano kinini kia MCA ward-ini ya Narok Town tunyitanire na mwandiki witu wa mohoro Stanley Bogwa mwaro ni waku. Ni thegio Mwangi ndakwa mukira wega uri ku Ciakago na ni ndire guku kaunti-ini ya Narok na uikia wa kura no urathie wega na rucini tuma kuria mwena wa Masikode kuria kuri na ikia kura igia makiria ma 8,000 na riu kwa hinda ri turi police station yetagwo Orontoto niyo area ikuraihu kuma tauni-ini ya Narok makiria ma kilomita 19 na niho haraikirio kura aria marikia kura ni 721 na othe amwe matinahota guka aige kuona guku tanauti yethi na aria kuratuika mokite ni andu ta 300 no kuria no tuguthiete kundu kungi Masikode twagerera St Peter na riu tondu tugukeritie na aria angi uria rugami uria roira giti giki na kiama kia UDA na kiama kia DCP na riu kwa hinda riri uria nake wa kiama kia Jubilee niwe Joshua Ole Kaputa ahota nake gwikia kura ihinda riri na turia tunyitanire nake nigetha nake atwire uria onete muthenya umuthi na kuria guothe athiete atwire maundu onete mahana atia. Kaputa, karibu kwa Inooro TV. Asante sana. Leo umepiga kura na leo umeonaje usaidi umesunguka? Nataka kushukuru. Leo ni siku yetu ya kupiga kura hapa Narok Town na mimi ni voter wa hapa Ololtoto na tunashukuru Mungu kwa hayo, lakini kumekuwa na madai ambaye mimi mwenyewe nimeshuhudia ya kwamba wamejaribu mambo sana ya kupea watu fedha ili watu wasipigie watu wala ambao wanataka. Kumekuwa na magari ambayo tuko na namba zao ambayo wamekuwa pia wakijaribu kusungusha pesa ili kuwapea watu ama kuwadanganya ili wasivotie yule mtu ambaye watu wanataka. Lakini kwa jumla watu wa Narok Town wanapenda amani. Sisi tunapenda amani na ningependa tu kuendelea kuambia watu wa Narok Town Ward ya kwamba tuchague amani. Kama chama ya Jubilee tunapenda amani sana na hiyo ndio maombi yetu. Hata kama kumekuwa na mahitilafu ambayo zinaendelea, amani ndio ya muhimu kwa sababu baada ya hii by election tutakuwa na Narok Town na tutakuwa na watu wa Narok Town.
Maybe madai haya unasema umesha ripoti popote kwa polisi ama kwa IBC? Tumeripoti madai hayo kwa IBC. Tumeweza kuambia IBC na wale watu wa security ambao tumekuwa na hawa pia hapa tumeweza kuambia, na kuna wale ambao walichukua hatua kiasi na kuna watu ambao walifukuzwa kwa sababu ya vile walikuwa wanajaribu kuharibu hiyo process. Gathonire ketobe tunyitarire na nitwakorera muikariri giti guku umwe wa kiama kia Jubilee nake ageria gutwerethera maundu maria onete. Hamaritwa ni Gitonga wa Ndegwa chairman, na ni ndugamirire timu ino ya Jubilee thiini wa githurano giki kinini kia Narok Town, na ni ngwenda kuga ati ni tuthirukite thiini wa ituo o makiria ma 11 na ni tuonete maundu maingi mara marathi na mbere thiini wa kundu guku. Kura no irathi na mbere na guikio, no kindu kiria kiratumakia ni gukorwa ati thirikari no ya UDA ni irathi na mbere na gukorwo ikigura kura ikahuthira mbeca undu ratureganete naguo muno, na undu ni tumenyithetie nginya borithi tukamenyithia nginya IBC, na kwoguo ni tugite moe hatua tondu tingitikira maundu ma muthemba ucio ni tondu ndaika muico gukorwo ati we mutongoria wa cagurwo gugucagurwo mutongoria ndu wa mbeca no ti undu wa andu wenyewe kwiyendera, na ni turenda macagure mundu uria wagiriire na nigetha tuike wa kumarutira wira uria marenda tondu kundu guku ni turona maendeleo mari thi muno na no twende kundu guku gukurio. Ni thengio muno. Rekekiti tunyitere no mwe mwiki omwe wa kura nigetha tukioza tukirikiriria. Tuambie majina yako na mtuambie ulikuja saa ngapi na umefuti saa ngapi? Mimi naitwa Moipen Sadera. Ama voter hapa Ololtoto polling station. Nilikuja kupiga kura saa 12. It's been peaceful na tunaomba the internal security team waendelee kutulinda. Ni thengio Kate no akigwa mawoni mao maria marakiuga maybe kumana andu megukiheanaga mbia no mawoni mao maria maragithuthurio, na riu ithuereke tujokie mwaro kuria Kate nigetha uthi na mbere na mohoro ma Inooro TV na kuma guku county ya Narok njitikaga Wanyoike wa Mbugua. Thengio muno Wanyoike wa Mbugua ni guturehera uria maundu marathie na mbere mwena ucio wa Narok. Ihinda-ini ri mwiroreri tukiuma Narok tukurora guku kaunti ya Nairobi tunyitanire na Sam Njuguna niguo tutaririe uria maundu marathie na mbere kuria mwena wa Kariobangi ya Rugogo. Sam Njuguna agikorwo no rajigwa tutaririe uria maundu marathie na mbere na kana namba ya ikia kura ni ikoriro ikiongerereka ukiringithania na uria yuma hau kiroko. Ngatho cia mwanya muno Kate Muthoni na ni motogwo atariria kwa ihinda riri ihurite kambe thiini wa giceceni kia Our Lady of Fatima Secondary School kana giceceni kinene kia utari wa kura kiria kiri gikoro kiri thukuru-ini wa secondary wa Our Lady of Fatima na kiria no kimwe gia giceceni kia wikiria wa kura, na mihango ya wikia wa kura no iragithie na mbere kuma mathaa-ini ma thinacara kuma riria mihango ya gikihingurirwo nginya gia thaa ici thaa 7 kuria namba ya andu aria maragikiyumiria gukiringana iceceni iria tugigithiururuka tinene muno makiria gukiririkanwa ati no giturwa kimwe kiragikorwo gikiikirio kura thiini wa wodi no ya Kariobangi ya Rugogo kiria ni giturwa kia MCA kuria maikorwo magigitanya gugithura mujumbe wao wa bunge ya kaunti ya Nairobi na uria gukiyuria ithenya riria rigitigirwo ni uria wari MC wa wodi no Joel Munuve na uria wagikihurukire kiambiriria-ini kia mwaka uyu, na kwa ihinda riri gwamba kunyitana na uria ugikirugamirire ithurano wodi-ini no ya Kariobangi ya Rugogo na nigetha akorwo agitutariria hihi ri mihango igigitaria atia. Karibu sana bwana Abdi Roba hapa Inooro TV, ningeomba uweze kutufahamisha, je, shughuli zinaendelea namna gani katika eneo hili? Kwa sasa shughuli tunaendelea mzuri, hatukuwa na shida yoyote. Kituo chote kilifunguliwa vile sheria inasema saa 12 na tunatarajia kufungwa saa 11, na hapo ukifungwa ndo tunaanza kuhesabu, lakini kwa saa hii tuko sawa, hatuna shida chochote. Tukiangalia katika vituo na ambavyo tumeweza kuvizunguka, hamna ule msongamano wa watu katika foleni. Je, idadi ya watu ambao wanajitokeza iko namna gani? Idadi ya watu wanajitokeza kwa saa hii ni 25, asilimia 25, lakini tunatarajia kupata wao wapigaji kura wajitokeze kupiga kura, na tunasubiri mpaka saa 11, na kwa sababu tumeweka mikakati ya
wapigaji kura, because sheria inatusema convenience of voters. Tuliweka mikakati mzuri. Asubuhi tulikuwa na line kidogo, lakini sasa tuko mzuri, kila mtu akikuja anapiga kura na akaenda zake. Ikikumbuka kwamba tunaona baadhi ya wapiga kura na ambao wameweza kupiga kura zao, tunaona wengine wakizidi kukaa katika maeneo haya. Je, kisheria mambo yako namna gani? Tulikuwa na voter educators ambaye tulikuwa on the ground na tuwashauri vizuri. Wapigaji kura akipiga kura wanafaa waende tu nyumbani. Na hapa kwa sababu hii ni kitongoji. Ukiangalia hapa, ukiingia hapa kuna kitongoji, kuna kanyumba hapo. Hawa ni wenyeji wa nyumba ambao wanashuhudia vile hii kitu inaendelea. Lakini ukienda kitu kingine utakipata hivyo, na kwa sababu ya kitongoji ni ngumu sana kuzuia mtu uko hapo. Lakini tuliwashauri vizuri. Hata wakikuja wakipiga kura waende nyumbani, kwa sababu kura inachungwa na agency. Na hapa tuko na agenti 16 kwa every polling station, kwa sababu tuko na wagombeaji 16. Mwisho kabisa, labda matarajio ama matokeo tutayatarajia kama lini hivi shughuli zitakapokamilika saa 11? Matarajio tunatarajia mapema, lakini kwa sababu tuko na wagombeaji wengi ambaye ni 16, na wagombeaji wengi wote lazima utangaze na uandikishe. Hata kama mtu amepata 0, lazima uandikie vizuri. Lakini kwa sababu ni wadi na pia position ni moja, tunatarajia kupata result mapema. Naam, shukran sana kwa wakati wako hapa Inoro T. Mweno geragithie na mbere na gukigariura na undu ungi ni ati maabitha a borithi guku magikiri cemba gutigirira ati ni magikorwo magigithie na mbere na mihango ya gugikorwo magikigacirithia ugitiri na mundu gwitwo Karugangi kiguguciria mbica agikuonio ria maundu magiikaire maabitha a borithi magikirugamite cemba gutigirira ati maundu mothe megie ugitiri ni mathie na mbere na kwigariura wega gutigirira ati gutiri undu oro wothe ugicungiriria ati kana ugikorwo ati ni gwakorwo na undu oro wothe wa uhaguku wa ugitiri mwena uyu utagikorwo na kiuria mundu gwitwo Kate ngwamba gukuhundurira mwaro mwena wa keri wa studio na ririkana ati maumirira mothe kuma iceceni ciothe ithano cia wikiria wa kura magikirika megwikorwo magikirehwo thiini wa giceceni giki kuria mihango ya uturaniri wa kura ciothe igwikorwo igigitafanirio nigetha gwitigirira ni gwakimenyekana no ugwikorwo agikiri MCA wa ward ino ya Kariobangi ya Rugongo. Ndina mangeno kuhundura mwaro mwena wa keri wa studio na handu ha Inoro TV kuma thukurini wa Our Lady of Fatima ni njitagwo Sam Njuguna Kate. Thengio muno Sam Njuguna, muri hamwe na Karuga ni gukorwo maitho maitu mwena ucio no tukumucaria mathaa mangi niguo mututaririe ria maundu marathie na mbere. Ihinda-ini riri ni tumurike kuria mwena wa Mbeere North kuria ni kuma na nditimurano ceceni-ini ya wikia wa kura ya Chicago gicigo-ini kia ubunge kia Mbeere ya Rugongo riria mundurume wa ukuru wa gatagati ageriria gutindikania mutongoria wa kiama kia DP Justin Muturi akiaria na andiki a mohoro. Undu wikikire thutha wa Muturi guikia kura ceceni ya Kanyua Mbora na gucoka kurora mwena wa Chicago guthurima mihango ya githurano ukirikana ngahiha ici ciumanire na muthuri gukorwo akiagarara mawatho o hamwe na mitaratara ya githurano. Commissioner wa IEBC Francis Odhiambo ni ageririe kuhoreria ngahiha ici akiuga IEBC ni ri na wigerereki wa gutafania githurano kiri na uma na gutire mwena ikwenderera. Kumbere mvango ya githurano ni miega na nginya thaa ici gutiri handu nyuite na ngui na muthemba uriku kana uriku kwa gwiciria ni guthie wega no ndireu mahani rathi gukorora guku mianya Chicago menyone uria kuragithie turakiguite maundu mara marakirikuo mibango ya thirikari irathondekete tuone kana ino marathi na mbere kubanga ni rero tukiango mena maundu mekite ri tugetha kumariria hii woya dakika cigana gwikia kura yaku? Ndĩratha rĩ dakika ĩmwe. Torioku mwena wa Mbeere North, Minister wa utungata wa muingi Geoffrey Ruku uria niwe wari mubunge wa nahau kabere wa gicigo kiu kia Mbeere ya Rugongo ni aikirie kura yake ceceni-ini ya Chicago Social Hall. Ruku uria mekurehanite hamwe na muhuraniri wa kiama kia UDA Leo wa Muthende thutha wa gwikia kura ni makomithitie mageria ma mwahu wa mung'ethaniro makwenda kuruta thogo kurumirira gicanja makiria kionekanite ceceni-ini no atongoria a mung'ethaniro magiteta kuri
na andu mekirite marangi maciama o hamwe na uguo ni ati ni kuma na andu matagwitikiritio gukorwo ceceni-ini ici indi ni mauma kuo. Conducting the voting process na wapongeza zaidi, wanafanya kazi iko sawa. Pia nataka kuhimiza wa askari wote ambao wanatoa usalama wahakikisha kwamba kila eneo, kila polling station iko na usalama ya kutosha. Wale ambao wanafikiria furugu inaweza wapeleka bunge, wasahau. Watu ya Mbeere North wameshaamua kitambo. Kuna mmoja nimesikia akisema ati hapa ni Mbeere. Hapa ni Mbeere, hapa ni Mlima Kenya, hapa ni Kenya. Na watu wa eneo hili wameshaamua na wako na mpango ya kupeleka eneo hili yetu Mbeere. Na ile mpango wako nayo sio mpango ya kifua, sio mpango ya kuleta furugu, ni mpango ya maendeleo. Kwa hivyo hakuna jambo lingine ambalo linatakikana katika eneo hili, ni maendeleo. Hakuna wafuazi wetu ambao wanaonga watu. Tunahakikisha kwamba kila polling station kura zinapigwa vizuri, na kila Mkenya ama kila mtu ambaye ako katika eneo hili ya Mbeere North ako na haki ya kuenda kwa kituo na kupiga kura kulingana na vile yeye mwenyewe anataka. Bila kushurutishwa. So we are saying so far so good, and let the process continue. I think everything is smooth. As you can see, people are coming in. Those who want to cause fracas, you can only cause probably 5 or so, and it can't yield any meaningful result out of that. And the people of this area hate chaos. We are calm people as people from this corner, and we hate and we don't like people who manifest such kind of hooliganism. Waziri, just one question. Yes. The Gen Z forms a really big bulk of our voting bloc in the country, yes. And we haven't seen them quite come out in their numbers in the 4 or 5 polling stations that we have visited. What would be a clarion call to those, because you are watching it live? We encourage all young people, all Gen Zs, and also everybody to come out and exercise their democratic right. It's their right to determine who to be their next member of parliament. And not only this process of voting, but also in the year 2027, we encourage all the people of this country to register as voters in large numbers, so that come 2027 they can determine the destiny of this country. So tunawahimiza wote, please, we still have several hours remaining up to 6 p.m. Please come out in large numbers. Do cast your vote democratically without being coerced by anybody. Alafu utakuwa umefanya jambo ya muhimu sana to determine how you want to be, your affairs want to be managed as far as Mbeere and all this constituency is concerned. Taria kwa mwena wa Mbeere ya Rugogo na kia muhuraniri wa kiama kia UDA gituroini kia obunge kia Mbeere ya Rugogo Leo wa Muthende augite ni iganire noria IBC iratwarithia mihango ya githurano kiu kinini. Akiaria thutha wa kuhura kura yake ceceni-ini ya Chicago Social Hall ni akomithitie mageria o mothe ma guthoga githurano giki kiria kirakinyanirio na njira ya thayo. Taken me less than a minute to vote. Yeah, so I believe the exercise is good, and that's why we are saying the people trying to cause chaos are just sure of the outcome as it is. And the outcome is Leo wa Muthende is definitely the winner of this election. They know it, that's why they have been moving around with guns. Like for us, we don't even have security, you can see. There is no point. So when people walk with 20 guns to a polling station,
that tells you what we are trying to do. They expected our people to react, we did not react. So please come out and vote. Umai mukadhurane. Thank you. Mwanzo kulikuwa na tetesi kwamba kuna baadhi ya maafisa wa chama cha UDA ambao wamekuwa na mavazi ya chama hapa katika hichi kitu. Unachukulia vipi swala hilo? Sijampata yoyote hapa. Nimeangalia na sijaona yeyote, na nafikiri mtu akifanya makosa anaelezewa na anabadilisha, so sidhani kuna issue yoyote. Tetesi za voter bravery, kuna watu kwamba kuna tetesi za watu kuongwa kabla ya Yes, hiyo inafanyika na opposition, hiyo nimesema. Kuna mahali wanajaribu kupatia watu 100, 200, na nitaitisha hiyo list, nitawapea nyinyi wenyewe mtafanya uchunguzi. Sana sana inafanyika Evurori ward, lakini wapiga kura wetu walishapiga kura, na wale wengi huko walikuwa wanangoja kuona nimepiga kura, na saa hii washaona nimepiga kura, watajitokeza, washafanya uamuzi. Mwerare tukiuma kuu mwena wa mbere ya Rugogo ihinda-inĩ rĩrĩ tũrore kũrĩa kaunti-inĩ ya Kajiado. Mwena wa Purko tũnyitanĩre na Robert Masai, mwandĩki witũ wa mohoro kuma mwena ũcio, atũtarĩria ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere. Na ngũririkania mwena ũcio wa Purko kũrahũranĩrwo gĩturwa kĩa MCA. Robert Masai, kama wanisikia, tueleze vile shughuli za hizi zinaendelea hiyo pande. Naam, Kate, bila shaka kama ulivyosema tuko katika wadi ya Purko, hapa ni Kajiado ya Kati. Tumekuwa hapa kuanzia saa 12 asubuhi, lakini mpiga picha wangu akielekeza utaona hapa shughuli ni chache mno, ikiashiria tu kwamba idadi kubwa ya wapiga kura wamemaliza shughuli na wakaelekea nyumbani. Kwa hivyo kufikia sasa, kwa mfano hapa katika kituo hiki cha shule ya msingi ya Kumpa, watu wachache mno ndio wanazidi kuingia mmoja baada ya mwingine. Kwa mfano tumekuwa hapa takriban saa 1, na kwa muda huo wote tumeshuhudia tu kama watu 10 hivi ndio wameingia hapa kupiga kura. Pia vituo vingine watu wanazidi kuwa wachache kutokana labda na idadi ya chini ya wapiga kura katika eneo hili, kwa sababu eneo hili linatua wapiga kura 4848. Kwa hivyo labda wale kupiga kura inawachukua muda mchache sana. Kwa mfano hapa kuna watu 1500 ambao wanapiga katika vituo vitatu, kwa hivyo 500. Kwa hivyo ukiona ile idadi inaashiria kwamba watamaliza mapema. Na sasa kwa sababu IBC lazima wakuwepo hapa hadi mida ya saa 11 jioni ili waweze kufunga kituo na kuelekea katika shule ya Ngoile Boys kuweza kujumuisha zile kura, ndio maana bado wako hapa pamoja na wale maafisa wa kuangalia shughuli na mambo kama yale. Lakini kwa sasa hapa watu wako wameshapiga kura wakaenda nyumbani. Ila awali kidogo tulikuwa tumezunguka, hususan katika vile vituo ambavyo wapiga kura wagombeaji wote watatu wanapigia kura. Tulikuwa hapa mapema katika shule hii ya Kumpa, ambapo mgombea wa chama cha UDA Amos Mbusia aliweza kupiga kura yake, na vile vile tukafululiza moja kwa moja hadi shule ya Nkoile, ambapo mgombeaji wa chama cha ODM Daniel Naikuni alipiga kura yake, na mwisho kabisa tukaelekea katika shule ya Ilparwa ambapo mgombeaji wa chama cha DCP aliweza kupiga kura yake, na baadaye tukaweza kufanya mahojiano na wote watatu ambapo walituarifu kwamba wameridhia mchakato mzima, hususan namna amani imedumishwa na vile vile maandalizi yamefanywa kutoka kwa maafisa wa usalama na vile vile maafisa wa IBC. Hizi hapa kauli zao, tusisikilize. Kufikia hapa mimi nimependa vile wanaendelea. Kumekuwa na amani, kumekuwa na maelewano kabisa, wanapiga kura ya haki. Na niliwaambia tu hapo mbeleni tutangulize sana amani katika Purko. Hakuna maana ya kukosana ama ya kukorofishana, na ili hali sisi ni watu moja, sisi ni watu tumetoka sehemu moja. Ninaendelea tu kuhimiza watu waendelee kupiga kura na amani bila tashwishi yote. Nimeona ndani wanaendelea vizuri, na ninaomba tu watu waendelee kupiga hiyo kura bila tashwishi yoyote. Amani ndio kitu ya maana. Leo hii kura itaisha, kesho tutaendelea kama wanapurko, na ninasema tu ya kwamba wache nipongeze watu wa Purko kwa sababu hii vile wanaendelea kupiga kura. Nimeona kwa stations 2-3 saa hii nimetembea, inaona hii shughuli inaendelea vyema. Na nimekuja hapa saa hii mimi mwenyewe nimemaliza kupiga kura, na nimekuta
inaendelea vyema. Kitu kingine nimeona process inaendelea vizuri, hata mimi nishapiga kura na tumaini itaendelea kuwa na utulivu kama huu, na naomba pia wakaaji wa Purko tuendelee kupiga kura na amani na bila furugu yoyote, kwa sababu tunaenda kuchagua kiongozi na kila mtu ako na haki yake ya kumchagua. Katika hiyo senta zote tumepanga askari wawili ambao wako armed. Kwa saa hizi hatujashuhudia kisa yoyote ya uhalifu ama uibaji. Wananchi wako organized. Naomba tu wananchi, wakati mnapopiga kura uelekee nyumbani. Tukikupata unatangatanga, hiyo itakuwa ni maneno mengine. Watu waende nyumbani, ukipiga kura uende nyumbani, ungojee mpaka saa 11 wakati kura itahesabiwa, msikie matokeo ukiwa nyumbani. Umewekwa mark, na tukikupata kwa kituo kingine umepiga kura, tutakuchukulia tu. Naam, kama ulivyowasikia, hawa ndio wagombeaji watatu ambao wanamenyana kwenye kiti hichi cha MCA wadi hii ya Purko, na vile vile kamanda wa polisi kaunti ya Kajiado Bwana Alex Chikondi akitoa hakikisho kwamba kuna usalama wa kutosha. Labda tu kwa faida ya mtazamaji ni kwamba eneo hili, kiti hiki kilisalia tupu baada ya kufariki kwa mwakilishi wadi wa eneo hili mwezi Aprili mwaka huu Bwana Simon Saitoti, na hivyo ikatoa nafasi ama fursa ya wawaniaji watatu ambao tayari wameingia debeni, na hii leo ndio itabainika mbivu na mbichi, hususan pale jioni katika shule ya wavulana ya Ngoile ambapo kura hizi zote zitakuwa zinajumuishwa. Wakati kura hizi zitakuwa zinajumuishwa ili tuweze kujua labda nani ameibuka mshindi, lakini kwa sasa idadi tu bado ni ndogo kabisa, kwa sababu hata ukiangalia ni wapiga kura wachache kabisa ambao wanazidi kufika hapa na kuweza kutekeleza wajibu wao wa kikatiba. Lakini ni swala ambalo tunazidi kufuatilia katika eneo hili la Purko. Tumekuwepo tangu saa 12 asubuhi. Tutaendelea sasa kuzuru vituo vingine ili kujua labda yepi yanaendelea kule, na baadaye tuelekee katika shule ya wavulana ya Ngoile ambapo ujumuishaji utakuwa unafanyika na tume huru ya mipaka na uchaguzi IEBC ili kuweza kutangaza mshindi. Kwa hivyo ni hayo tu kwa sasa, Kate, na komea hapo kwa sasa, na rejesha kwako. Mimi naitwa Robert Masai. Asante sana Robert Masai kutueleza venye mambo yanaendelea pande hiyo. Na mwiroreri togethi na mbere tukiuma Kajiado rutorore kuria mwena wa Narok kuria gicunji kinene kia ikia kura nikio kiyumiritie ceceni ya gwikia kura ya St Peters Nkairama gicigo-ini kia ubunge gia tauni ya Narok. Maya mahanikite riri ona kuo Narok kumana wagagu kiroko kia umuthi kuria maafitha a borithi maitirwo mwena ucio niguo kuhoreria ngahiha icio. Kuja kama hapa saa 1 asubuhi. Na leo tumeamka asubuhi kuja kupiga kura katika St Peter. Na hali kwa mzuri sana. Tuko salama hapa. Na sisi wote tumeamka kupiga kura kwa njia ya usalama na tunarejea ifanyike vizuri. Nimemaliza kupiga mimi kura, na mimi ninataka nihimize wananchi wenye bado hawajatoka kupiga kura watokee wapige kura, kwa sababu kuna amani. Na IEBC tunaona wanafanya kazi mzuri. So Narok Town by election inaenda vizuri, hatujaona shida yoyote. Tunahimiza wale watu wote wanashindana na Kanyinge tuhubiri amani, hatutaki kuona furugu, tunataka kura ipigwe kwa njia mzuri. Mwararari hauda otogutirihira mohoro ma ithaa riri na njira nguhi ma maria marathi na mbere kuhandika miena itiganite kuria kuraikio kura. Nao no tuguthi na mbere mathaa mau mangi maraoka, no tuguthi na mbere kurora uria mihango ino irathi na mbere ni tuguikia maitho kuria mwena wa Malava, Magarini, twina Kasipul na oho turi na Baringo, na oho kuria andu a kirima mararora muno ni kuria mwena wa Mbeere North. No tuguthi na mbere guikia maitho no ihinda-ini riri nguhe ageni aria tuma no guku studio mweke wa korwo magitiriha kana kurikiriria gutuhe uge wao wa muthia niguo tukihe Gathoni Wanjihia mweke akorwo agithi na mbere no memereke uyu. Na wakiri Kenyua ngwanjiriria nawe tuhe uge waku wa muthia na oho gitwire guthie kabere urona ta bururi uria mihango ino ya ikorwo ikihanika niratuhe hope ati githurano gia 2027 maundu ni makagira. Thank you muno Kate. Gwiciria oria ngugite na hau mbere maundu ni gukuringana na uria muthenya wa muthi uguthira. Twakinya hau ha laini kuhingwo
na kura gutarwo na uria cigutwika cikwanirwo hau ni tukuhota kuona kana kwina mweke ati maundu ni magukorwo magirite kana ni magakorwo magirite na hau mbere uguo niguo tukuhota kumenya koguo ngwiciria gwikinya rucio mathata maya tuko twina sign kana turorete ha kana ni ha turathie uria ingenda kuga ni ku encourage kana kuhe andu acio aria me ku icigo-ini icio kurathuranwo motisha meyumirie mathaa no maingi mbeca ni ciigitwo kigina kinene kia ithurano icio koguo mangia guthurana icio mbeca cigukorwo cihana ta citangitwo kwina ballot papers ya kuigana kwina security ya kuigana koguo meyumirie thaa 11 tanakinya nietha mahote ku express na kuonania uria mangienda guthie na mbere. Aya, thank you. Nawe munene ngukwe kanyo nawe ukorwo kikiugo horo. Thank you muno Kate. Ni undu uria wangenia muno thiini wa reporting ino tuona haha thiini wa TV. Ni ndakena muno ni tondu there is confidence ndambiriria kuona thiini wa IBC tondu ungirora mundu gwitwo JB Muturi ena confidence na IBC urore muhuraniri wa giturwa kia bunge kia mbere no thio gwitwo Leo wa Muthende nake the same warora kuria kungi nginya kuria Narok Kajiado the same andu mena confidence nene muno ni tondu wa IBC moving forward ni ironania ni njira njega muno thiini wa utongoria tondu tungihota gwitikira ati kwina institution ihetwo mandate ya guthurima ithurano guthie na mbere guthie nigetha tuhote kugia na utongoria uria tungihota kwenda thiini wa matura ni mbica njega muno tondu ni ndakena ndeciria angikorwo aria mangethanagira ni maretikira ithurano ni cirathie na mbere wega thina ucoka kuma ku uguo ni ndirakena muno ngauga ithuĩ twĩ raia na at least confidence no irabuild thiini wa IBC na no ngwenda gucokeria ngatho IBC tondu wa kuhota gutabania ithurano ici na njira njega na niratuhe mwihoko ithuĩ especially twita mbeu njethi ya gutwira twina nafasi ya gucenjia muturire witu thiini wa through utongoria mwega tondu ingiga metha ya aragane nigetha tuhote kugia na nafasi njega ya gwika siasa nohota tuhote gutongoria no tukuhota kugia na nafasi ya gutongoria thiini wa bururi tondu kiria gituma IBC ikorwo iho ni ikugie na waragania thiini wa siasa na kugia na waragania thiini wa ithurano na ni ndakena muno tondu ndahota gwiciria if this is the picture coming 2027 ni tugakona ihinda ihuthu muno ria tugithie siasa-ini tondu IBC iraruta wira wayo independently na tutikumaka ni maundu maria makiuka tondu challenges tikiagaga thiini wa muturire no kumera heko kwa IBC so far na twire andu aria mangikorwo mabangite ngui moving forward matikae gwiciria ati mena nafasi thiini wa utongoria undu uria ungienda kwira borithi tondu ndona muthigari wi kuria Narok akiuga ati andu mathurana magacoka magathie mucii ni ndaigua undu ucio ta ungicungiriria ngui tondu raia ni andu ogi ni moi watho ndungiambia kwira andu ati wa mukora handu ni mukwirana nake gutire curfew ikiritwo emergency gutire there is no state of emergency uguo nake muthigari uria uraria kana ni OCPD kana ni OCS ni abatie kurora ciugo iria araria ndakae gucungiriria ngui tondu maundu macio no macungiririe ngui ni tondu wa gwiciria ni undu ungirehe niki kiratuma twirwo tuinuke ni tuwi uria tubatie ku behave after ithurano na uguo niguo raia ibatie kutwarithio ndigatwarithio tari wathani wa kifua tumerwo ariki ithurano ni gubatie gwikuona matigakirwo ati twagukora hana ni tukwirana nawe wega onake abatie kumenya ario watho-ini matamshi ma muthemba ucio ndabatie ku intimidate andu no ndimwire hau ni abatie kunira kanwa ithege tondu bururi uti wa thigari no wa muingi na metikire kurutithania wira turi hamwe na moving forward no nyende ona inyu andu a media ouwe mura report tondu ndakena muno ni uria mura report muthio na mbere nigetha tuhote kurehe maundu maya in the open nigetha bururi uyu witu tondu ni witu ithuothe wahia tukuhia turi hamwe wagira tukwagira turi hamwe na njokerie na ndimucokerie ngatho ni tondu wa nafasi ino na njokerie nginya andu a Ruisabu ni tondu wa kuhe nafasi tuhote kwaranagiria maundu maria megie utongoria thiini wa matura maya ma Ruisabu na Nairobi at large. Thank you very much. Thank you. Mwirareri ucio ni James Munene ni muthathauri wa mwathanire o hamwe na utongoria na oho guku studio ni Tuma na Kinyua Macharia ucio nake